ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Mapan ka din ije barangay hall? Alya pa ngay panag. Awan mo't sa balya papanak no saan nga ijay. Ay una yan Enteng. Kasanon no adda umay asabali a tao ije barangay hall. Alya ko masabali at tao ngay. Kat sangwa ka. Alangan mo't atalikunak. Na, igaraw mo manen ti kinapilosopom. Kapitan ka, saan kat a janitor? Taure adda pisang ta short pan mo, kat mabalin mo latat ti agyan ije barangay hall. Awan mo't paglingtagan. Amasapol a disente ti agyan iji barangay hall. Ay, nabayag asaan ko nga inruwar ti balunat kaw, Enteng. No kas kasano, kat mairwar kun sa manhan. Ay, awan ti sinalbag abalunat. Impuor kon. Ditakan. Ay, no di mo sukatan ti balunat kaw. Saan ka sumangsangpet dito balay? Hello, asino da kaday? Hello, Insan Tuyang. Nakalipat kan samot tan. Ni Insan mo asyonday toy. Ay na. Ay, si kamot gayam insan. Itaman pay. Ada ka kadidita barangay yaw. Saan, Insan? Ada kami dito'y Manila. Ay, nakaawag ka man. Nakalagip ka mo, insan. Kasapulan mi nga minti kadwami dito'y Manila. Awan mangitulod iti apo ko kamapan iti pagadalan. Sika nga'y amang itulaw. Adamot nga rod amin trabaho mi. Ada para tulod nga nagawid. Tamaki asawa ka no. Anya nga'y nga rod ita ti aramidaw, insan. Mabalin nga umay ka pa, tasikati para tulod. Swelduan ka man. Swelduan ko nam? Wen, Insan. Dahil tati ibagam ka ni badong mo, tapno palubusan na ka nga umay dito'y Manila. Sige nga raw, insan. Palubusan nak amapan ijay Manila, tas swelduan nak ni insan ko ijay. Anya ti patrabaho na king ka, tapi asulduan na ka. Agitulod iti apo ko na ijay iskwilaan. Asino nga ti kadwak dito'y balay no panawan na. Ano sampasitan na? Uray tano makabirok da kano iti para tulaw. Kat mabalin ko maulaang ti agaway. Kahit mapangkangarot iti Manila. Ay wan, padasag man mo ti agbalin a Manila girl. Unay kita Manila girl nga. Palubusan na kadain, tapno mapadasak mo ti agyang ijay Manila. Nay, ang damot traveling bag mo, maray. Pagbakasyon nam ngay. Agbali na a Manila girl. Saanen a kabildatan girl. Mabayag ka kadi ijay, tadakkel ti traveling bag mo. Diyak ang mo maray. Mapadasak mo ti agyan ijay syudad. San laeng adito'y kabildatan akan ayon ama initan ijay bangkag. Imbag man, ta pinalubusan na ka ni Badong Mau. Uray di nakpalubusan, ay kati papilit ko Di namot saka ti saka. Di kan tumangliplipat, maray. Intun sumangpet ka, ay kat isagana mon tay itin mon tukada kami apasalubaw. Anya ngay timayat apasalubaw. Uray anya ditan basta da. Pagyamanan milata. Nalangarod maray. Inakon ije paradaan ti tricycle. Mare, ni Marito yang samot jay nagturong ije paradaan ti tricycle. Wan maray, mapan kano ije Manila. Ay, itaman pay. Anya nga iti aramiden na ije Manila. Ay, jak matan dinamag. Kunaan namot nga agbalin kano a Manila girl. Manila girl. Wan kano maray. Saan kanon akabildatan girl? Maliklikan na kanon ti agkainaran iji bangkag. Ay, kaslakat pagbababaw yan na ti kinataga kabildatan na. Hanggang uran niya't mapaspasamak. Ay, agsublin tumot lang dayjay dito'y kabildatan. Wan haray. Adda ni badong na dito'y. Adda balay na dito'y.
Nagmayatang ti balayo dito'y Manila, insan. Ay, ayan nga, ti ubing nga itulod kan sukunag iyay pagadalan. Sumangpet da inton madamdama, insan. Kadwana nila kay ko na pan nagpasyar. Imbag, tadi ka mo na pan nakipasyar, insan. Imay ka mga rod sinabat ije terminal tibus, insan. Tamangan numayaw awan ka. Ay, wan gaya man niya. Ay, anya ka diti trabaho yu ditaw. Agpada kami kanila kay nga agtrab-trabaho iti opisina. Timat anak ko nga akin anak iti tulod mo ket adda ija abroad. Ay, imbag man. Ado nga rod ti kwartayo ano kasta. Adamat basit, insan. Sana kasla kanyak, akakaasi ak lang aroden iti kainaran. Awan pa'y kwarta. Ay, inteng, kaya't mo kadimat nga inak agtrabaho. Agtrabaho. Anya ko atrabaho. Kas ka ni Marituyang. Anya ko atrabaho ti sinerkan na. Diyak amo no anya atrabaho. Ang ijay kanumat Manila. Anya ko atrabaho ti sirkan ti kasya kabakit. Senior citizen. Damagag tuman ka ni Pari Badong. No anya atrabaho tinapanan ni Marituyang. Adan sa ngamin kakabagyan ni Marituyang di Manila. Amangan do inalad ang agtagibalay. Dakkel mati nagbaliwan ti kudil mo, insan. Saan ka ngamin ay namain inaran? Madlaw ko nga raw, insan. Ay, no saan anibadong ko tinaasawa. Amang ano nagpudawak ita. Igatagan ka man iti lotion apang papudaw. Tapno mas daaw ni badong mo no makita na ka. Igatangan na kunam. Wan insan. Nabiit ka pailaan kat madlaw tinagbaliwan ti kudil mo. No agusar kay ti pagpapintas. Pumintas kanto. Ay, napimpintasak taw ngam dagiti ko kumarek ijay kabildatan. Awan papanan na no di kasta insan. Ipadlaw mo kit di naggapo ka mo iti syudad. Ay, wunan niya. Agsauak pa'y iti Tagalog, tapno ammo damit naggapuak dito'y Manila. Si Kamat, pare. Papanap ka ni. Ay, indak maniliw-liwag ti iliw ko kinituyang ko pare. Umayak samat ta, umay kumat iliw-liwag ti suron ko kanibana. Ha? Apay kasuron mo ni Maribanang pare. Jela balunat na, ti ireng-reng na. Sukatak ka no. Tay sigod a balunot na ngay. Impuor ko masurunak. Impor munto matidungdungwin na nga armas na. Ita, pasukatan na kiingaraw pare. Intakit ti iliw-liwag ti parikot ta, kadag iti asawa ta, pare pa do. Nagbakasyon mo tandag iti upay. Mabaling kumot sigurong ti agawid iti kabildatan, insan. Wan insan. Sigurado ang magagaran kan mailiw ni badong mo. Sapay pimintas ka mo dito'y Manila. Aramidag tay imbagam, nga ipadlaw ko naggapuak dito'y Manila. Wan insan. Nang runa dagitay dipay nakadanon dito'y Manila. Ibagam ang nagpintas dito'y Manila. Talaga aday tati aramidag, insan. Ipalastog kaw ang nagyanak dito'y Manila. Adun to ti umapalkan ka. Nang runa ti ibagbagam ako kumarem. Agpalastog ka mat Ay, sigurado nga pahalandak dagijay. Mala, agim pakiak nga raw, tay tulod nak ijay terminal tibaos. Kita haom tilim sa agi ti tricycle. Saan ka di ani Marituyang dayta? Na, isumot nga agpaiso. Na, nagpapukes kan pimo daw mat. Un nga road, pimintas. Nay adaytan, umasidagan dito'y ayanta. Ay na, Marituyang, si kamot gayam dayta. Ay,
Kumusta nga ije Manila? Ano sabi mo? Hindi ko maintindihan. Nagbiit ka ije Manila? Di kan makaawat iti Ilokaw? Ay gamaguray ka man, Marituyang. Nagpintas ka matan ita. Ay, oo Ganda-ganda ko ngayon. O sigay, baka hinahanap ako ni Badikaw, babayan. Oo na yan. Tagalog mo't tanti panagsaot ko, Marita. Ay, siyak. Oray mano atawan ko apumanaw diti kabildatan. Saan ko lata malipatan ti pagsasaok nga iluka? Oray siyak mo't amare. Ang ni matan Marituyang. Awan pa'y makatawan na. Nalipatan nan. Nandito na ako, buddy, my love. Ha? Ada ka mga paisuntoyang. Ay na, pimintas ka, may. Ay, oo, buddy, my love. Ay, may nabili akong pinapaitan. Iluto mo. Ay, di ka man tumanagalog. Tanagmadi adin gay. Napipilipit ang dila kong mag-Ilocano eh. Hayagtal na ka man. At daki kastan. Nagbiit ka pa lang ije Manila, nagbalin ka na Tagalog. Yun nga ang totoo, buddy, my love. Nakalimutan ko na eh. Ay, di ka man. Mangibabayin ka. Agraraman ka. Agpalastog ka man ay. Apay day tabasit nga alat paray. Nagdaga ang ti panawod. Mapanak basid tumapog iji karayan. Tumapog ko na adamit alat mo abasay, paray. Pambarak man ti agkamal iti gusipan. Udang kan uray agatol. Imbag lang nga alsaman iti salabagi. Ay, umayak samit pare ah. Ado ka no, kat ti agatol, ken udang iji karayan ka. Iso nga rada mapanak. Ta nadamag ko nga ado kano ti agatol kan udang. Ay, umayak mangarod paray. Inakmit alayan tay basit nga alat kaw. Imbaga pangikan iti makamulan. Garsam nga ron ata orayan ka pare. Ay, paray, dadag mo na ya. Sana tumaray dagiti udang ken agatol iji karayan. Iyawat mo man tay basit nga alat di tatuyang. Ang mga nudinak mauray ni parinting ket umuna iji karayan. Anong alat yan? San kayo pupunta? Iyawat mo kay Dane. San ka nga gindid di mo? Masurunak lang ka. Kung ano kasi yung alat na yan? Intod sumang petak, at dan si Dain tangal suman. Matagal kayo ba doon? Ay, iyawat mo kay Dane. Nagatuka taga-tagalog mo na ya. Wino, yung kalag na tangan, hindi bangkag, iti iluto masidain ta. Ano ang natang? Mala, kunin ko na ang sinasabi mo. Nagadulaking arti mo na ya. Napanan nga tada kapitan kan kabadong. Apay nga daawit da ababasit nga ala. Nagkuyog da ka de. Ti amukat nila ang inteng. Mapan kano agkamel iti udang kan agatol. Ay naimas ka suman. No adda kawadwadan ti maalada. Ay lakwan nakman met nga rod maray. Ay no adda laket kawadwadan na. Padigwan kantaw. Saan kon nga ilako? Ay nagsaya atin maray. Ni nga tamot Marituyang nga. Ang mga no iba ka na adina kaya ti udang kan agatol. Di na mo tinaimas. No iba ga nakit din adina mo ti udang kan agatol. Iluto man da ito insang pit ko tuyang. Alsamam iti salamage. Ano ba ang mga yan, aya? Saan kon nga ibagata makita mo't no niya nagitaw. Alain kay luton. Ay, ang lalaki naman. Ay, ano to? Ay, saus, maraming kamay-kamay. Ay, agtal na ka man. Anong maraming kamay-kamay ang sasawan? Alwadam kay Day, tamaipit ka. Aha. Ay, ang ikaw! Ay, sinalbag kang agataw. Inipin mo kay din tibak. Ay, badaw! Inipin din agataw tibak. Pati agatol, masuro na, initi kinalastog mau. Magayam nga agatol, kundi sa ludsod ka. Ay, tulungan na kiday tanay inipit na tiimak. Ay, saan amay may sa tinangipay? Pinaglimpyo mo ti agatol, ti kinalastog mau. Damagam to pala ngamin, tinagan na. Iso nga inipit na ka na. Nalawunan, nagtagalugak lang mag. Tapno ang muda nagkapuak ijay Manila.
Lain baga bigat siya, kukumaray. Naa. Iloko mo't ti panag sa umare. Saan mo't na Tagalog? Ngarod Aging tatagalog ak kampay iday. Ngam idi inipit nak jay agatawl. Ay sos, nagilukano ak mulang. Anya, inipit na ka ti agatol. Wun maray, jay insang po ni Badungkaw. Dinamag ko kampay idin ni Badungkaw. No anya tinagan jay insang pot na aramay-ramayan. Idi kwan, inipit dakidan dagiti agatawl. Pinagsasawa ko na ti sinalbag nga agatawl. Ay! Ni Kapitan Enteng! Ikanak man, iti mantika ken asin mo, kagawat mo nang. Aguray basay ta, alaag, kapitan. Nayon nampay, ti asukar ken kape. Huwag, kapitan. Mabitlaang at akwintaag. Numano amin ti bayad na. Ilistampay ata, umay tubayadan di bana. Adang amin ken kuha na di kwartaket, kagawad. Huwag, kapitan. Umay to siguro dito, inton madamdama. Umay, inton malpas ngaglaba. Ta napanaglaba, ijiwain. Ay, huwag, kapitan. Isumot lagayap asikatiin may. Sigurado ang nabandog na dyan, no sumangkot. Badaw, mangtad ka mamat, iti igatang ko iti siyampaw. Mabalin mo tag digaws nga ori awan siyampaw. Ada mo di tati sabon. Nagsugpot nga ron ti buok kaw no saan ama siyampuan. Ay nagaduka nga muman. Usaran ti adda dita. Gastos ka la, gastos. Nagimot ka lakit din aya. Adda kumamot trabaho. Tadi kamot ikan iti kwartam. Ay saan lang ah. Dumawdawat ak ayaking ka. Nagalaskat ti kababalinday ti ataon. Imaw! Ay makapasuraw! Agaw ka kay den, damangandan. Anya ka di ti masida nga inluto maya. Apay ngagsapol kay ti masida. Di ka mangtag iti igatang ko iti naimas asidaon. Anya mo dito inluto masida yun ito ya. Nakamulagat nga ugot ti kamutay. Iso man ti sindata tayo aldawin. Apay ko mangagsapol ka iti naimas amasida. At daya inted mo ngay gatang kaw. Sidam takwartam. Ay nagalas kiti sa uman. Apay masidaya ti kwarta. Di ka magayang mangtag iti igatang sa kagreklamaw. No init kan nak iti ingatang kaw. At da naimas amasida. Malang ka nga rod gumatangay. Saan nasumbrek na ita ugot ti kamutay. Itapay tanaban lugak anaglaba. Ingka gumatang ano kayat ma? Di ka mo nga rod mapan. Nabanuga nga raud. No itay kumapay ngintid mau, nakagatang ako ma. Mala, anusan ta nga rod na ita ugot ti kamutay. Mare, apay analiday ka. Adda ka di parikot mo? Ay, maumuma akong kinibadungkaw. Nagimot mo nga main. Na, imutan na ka? Wan maray, no dumawat ak iti kwarta, di pa'y mangtag. Ito ka no panangan agbiraw iti naimas amasida. Ay, kastagaya man ni pari badong. Imutan na ka nga asawa na. Iso ang masursurunak no kwa. No adala ko mapamataudak iti kwarta, tapno saan akong adumawat kan kwa na iti kwarta. Anya kumangay apamataudan ako na. Ay, bakit tumo nga minun, tainak ko magbirok iti trabaho. Anya kumangay at trabaho, Mare. Uray anya ditan Uray katulong, wano labandera ditan, mabalin lata. Ala, tano adda am mo nga akasapulan iti katulong wano labandera, sikan ti rekomenda. Ay alaman nga rod maray, kasapulak unay ti trabaho. Enteng, adda ka di ammom nga akasapulan iti katulong wano labandera. Apay ti katulong, wano labandera. Kayat ni Marituyang ti maaddaan iti trabaho. Tadi moten ikan ni pari badong iti kwartana. Apay ko adi na ikan ket asawa naman. Jakman ammo iti dayja akumparem. Saan sa moten alimpyo ti utek na.
kasaritak tuman ni pare Badong. Apay nga, akasta. Wen man, inteng. Ay, maasyanak mo't kan ni Marituyang. Saan sa mo takasta, hindi na di akong parik. Pagkakabawan na nga taa ti agimot. Nagsapan ngayon agkabaw. Ay, apay ngay nga rod, ang nagbalinan akas jay. Imbag na nagsabat na dito'y pare. Adan sa mo napatag nga ibagang pare. Ang birbirok ni Marituyang iti pagtrabahuan na. Kahit mo ka nga umadayukan ka pare. No kaya na tayo trabaho, di bayam nga agtrabaho, pare. Si papalubos ka ka nga agtrabaho ti asawam pare. No dayta nga ron ti kaya na, di baybaya ka. Sapay kumaa, ta awan pagbabaw yan. Hapay ko mga agbabawi nga. Imbag, tawan dumaw-dawat iti kwarta. Pagrabang am nga ikan iti kwarta na ta asawam ka turod. Nasaw ni Maribanag, ngagsapsapul ka iti trabaho, Marituyang. Wen nga rod maray, kayat ko ti makaigem iti kwarta kabukbukudak. Malagip mo ka di tidakkel abalay, akanayo na nakarikap iti masungan. Jay balay ti adda ijay abroad. Wen Mare, simmang patda. Iti nagudungak, nagdamag, no adda ka no amok ngagbantay iti ina na abakutan. Agawair iti nataengan ti kayat mo asawan maray. Wen, caregiver, dulakat maanusam, tabakat nga roda ti asikaswang. Apay kat asaan ko ang maanusan nun ngay. Imbag jay agasikaso iti bakı. Tadatangdan ko. Ngam ti agasikaso iti lakay nga imaw. Talaga ka di nga imutan na ka ni Kabadong? Ay super imo ti sinalbag. Makapasuron. Sagbirok iti naimas asidaon na. Ingka nga rod agaplay, iji ibagbagak, Maray. Ay un maray. Agyaman aktain bagam. Mala, inakpay nga ron ang pulas. Tapno saan akababa into'y itsura. Papanamaw, awan mo tayo nalabaan na ba daw? Birokam dita. Ta saan kumot nga inlemeng. Inak ijay dakkel abalay. Papanam ijay. Agkasapulan da ka no iti agasikaso iti bakeng. Imbag no kaya da ka, bakitan ka. Jay pala ka ubingan na muti kayat da. Iso nga ron apadasag. Uray kita, di da ka kayat nga lain, tabakit kan. Oray labandira dita no kayat daklakit day. Say-sayangam lang to oras mo dita. Ingka kit ijay bangkag. Anya ka diti may paigo kan ka, nana? Nadamag kaw nga kasapulan kayo iti caregiver basang. May sa kayo ka di a nurse? Wano, midwife, nana. Ay saan balasang kaw. Ngam ka ba ulak ti mga sikaso iti nataengan. Kasta ka di, nana? Wen, ngam oray anya trabaho. Aglaba, katulong, wano anya ditan. Basta alaan dak kumabasang. Agsipot na makita nga kasapulan ka una iti trabaho. Sige, nana. Alaan kayo ang mga sikaso kan ni mama. Ay na, ay. Agyaman ako na'y balasang kaw. Ikaray, aggagetak dito'y balayang. No maisa mirayo lakit diti agdalos ken aglaba, nayunak ti sweldo yun, nana. Di mo nagaw-awit ni Tuyang kun paray. Saan ang nagawid ko lang pare? Nagapa kayo ka Ay, saan mo't paray? Imbaga na ama pa nag-apply idakkel abalay. Ang saan mo't na nagawid? Kaawatan na naawat pare. Abang nuin laladan kas trabahador iti dakalabalay. Nga ta. Apay nga di mo't imay nangala iti badbado na. Ang mga nuin ni kanday ti bado pare. Amumot nga ag-uniforme ti agtrabaho iti balay ti baknang. Kasta nga ta. Ay, kailiw ko mo't time. Tawanan ta agluto iti makan. Saan na pumanaw ti asawam, numayat ti tratom kenkwana. Agasan, ta imutang pa ti asawam. Iso ang nakalagip amang ganda, tapno ada kwartana. Addan trabaho ti kumarita. Saanin na umay makimarites kadata. Wen nga rod baray, makapaikawam ti kawan na.
Mabalin la ko maadata ti mapan iti ayan na. Ang kababain mo, makadisturbo ta iti trabaho na. Awan lang ata ti day off na, tapno umay mo't makipatpatang kadata. Ay, wan. Saan ka di arumbang nga ada day off ti katulong? Kasta mo ti paglintigan, ngam no maminsan. Ada day ta iti amo, no ikan na iti day off ti katulong na. Nakasarak ti kumari ta iti trabaho adi na oras. Dakal siguro ti iti dasweldo na. Nasayaat mo't no kasta. Ay, ikan na nga tamot ni pari Badong no agsweldo. Amok pa yan. Iso ang nagbirok iti trabaho na ni Marituyang, ta saan nga ikan ni Kabadong iti kwarta. Nay, apa yun Kabadong? Kas kamot laman o nga kukurutan. Ay, malamlami na karot kagawad. Hagas mo man dita paragurigor. Mabit lang ta mga laak. Kasano nga ita? Si kalata ti agloto iti kanam no daduma. Ay, anya pa'y ngay maray. Awan mo nga ron ti kabalay ka. Mariknam siguro ti kinariga ti agmaymaysa. Tamasakit kan. Uy nga raw. Saan nga tangagawidan nito uyang ka? Ang mga nudi na kaya na ti agaway. Tawan ka no makukwarta na di tabalayaw. Ay, kasapulat ni tuyang ko ita. Tamasakitak maray. Sigurado adi na kayak di tabalayaw. Ijay ayan na, magatang na amin, akayat na. Masakit ka numat gayam ni Pari Badong. Napanggimatang iti agas na ka ni Marikwanang. Masakit. Kasano pa'y itan kat agmay-may sa balay na. Saan ko maanagbirok iti trabaho ni Marituyang, no saan nga imutan ni Pari Badong. Pag nagsana, no imutan ti asawa, madinay ta, kababali. Imbag man, tamom, inteng. No kasjay kamay, ay, inakmot agbirok iti trabaho. Itad ko ba't amin kan ka, ti honoraryum ko. Iso nga rud sa anak nga agbirok iti trabaho, di kakayat na panawan. Ang mga nagsakit ka mo't akas ka ni Pari Badong. Mangipakita, apat-pat ganak, banang dungo. When gapo, tait-itid mo mo't dagiti masapul ko. Nasaw ni banang nga masakit ka. Iso nga umay kasarungkaran, pare. Ay, giyaman ak ta sinarungkaran na pare. Nituyan ka. Di mo lagawid ay. Naragsakit jayan na, ta makaigam iti kwarta. Mabalin ka di pakibagati ka sa saad ka. Bareng agawid pare. Mapaanak ijayan na, ta ibagak masakit ka. Hanggang nung nga di na kaya ti agawin. Ta awan ka nung makukwarta na dito'y pare. Ay, isan kun nga ibutan pare. Kasta nga na pare. Ti asawa, patgen, kung ito ti masapul na. No kasta ti aramidem. Subad na namit itinasaya na wagas. Kastanto ta aramida, kinton sumangpot ni tuyang ka pare. Nakaumay kamot dito'y balay ti amaw, kapitan. Masakit nga ni pare Badong, Mari. Kasapulan na ka. Adda mo lagayang masapul na kanya. Apay nga raud adi na itag ti masapul ka. Inkarina, nga ito nanti masapul mo. Agawit ka na, masakit ti asawam. Ang mga nukuna na lang day ta, kapitan. Imutan nak tumanon. Padasam, ano tong palin na batlaang, wano saan? No di na tong palon, inakmanin agbirok iti trabaho, tapno at damot kwarta. Basta agawit ka pa, ipakada kay ti amom. Maawatan na siguro ti kasasaan ti asawa. Nasingpot ti amaw, sigurado apalubusan na. Ngamtay kunakaw, no imutan na, pumanawak matlaang. Malagip nak kaday itatamasakit kan, kunak man no awan ti masapul mo kanya. Ay, kasapulan ka tuyang. Pakawanan nak no inimutan ka. Saan kumutkat ang napanunot ti agtrabaho, no itad mo kumamot ti sang kabasay adawatagkan ka. Saan mo tanagimot ka? Ay, saanan tuyang.
Ay, kasapulan nga da ka kumamot dito'y sibay ka. No kasto'y ang masakita. Nadakwartak dito. Malataipan ka iji ospital. Masapol ang maipaagas ka. Ha? Ipanak ijay ospital? Rumbang laeng Kasano nga umimbag ka no di kag paduktaw. Ita ka din ti papanta. Wala. Kasanaw no may dalit ka. Anya ti ko na ti doktor. Typhoid fever ka no. Wano tipos. Dandanikan. Basta ka day. Ay, agyaman ako na ka. Tuya. Inton maimbagan ka. Agsubli akmet laeng ijay trabaho. Tapno da kwarta. Ay, saan kumamot din Ikarek. Agbalbaliwakan. Di na kumamot panpanawan Di na kun imutan. Kasta kada. Huwain saanan. Ikarek. Saan kan nga imutan? Agbaliwakan. Napatagayang ti kaadam iti sidong ko tuyan. Ni Kapitan Enteng! Kapitan Enteng! Itaman pa'y anasapa ka nga agrubwat amapan ija barangay hall, inteng. Numaladawak, agreklamo ka. Itatamasapa agreklamo ka man. Ay, hindi ka mauawatan ba nang? Ay na, mas daawak laeng, inteng. Saan kamot nga minasigo na kasta? Yak man namukan ka. Masapak ita, ta gamin isambot ni sekretary apapilis. Nga ipan kumot masapa ija ili. Kasta ka day. Ay, agdamdamag aklaeng Ta ita lang amin anasapa ka, asaan ka adinagdag. Inakaw, masapak ngamin nga agpaili. Adamot papanak. Amangan numaladawak asumangpay. Adan idadang ko adano mga awan mat kape, kapitan. Ika gumatangin Anto, ti igatang mo ta agkapita mo na doon. Wen, kapitan. Day takat ti kay kayat ko kan ka, kapitan. No adda ibagak kat itadyo adagos. Kalpasan ti panagkapita. Aglugan ka ijilugan ko, tama panta iji ili. Papananta ka di ijay ili, kapitan. Kanya pa nga, intag pasyar Agam ibagata ang mapanta iji ayan ni Mayor. Wen, kapitan. Basta ada papanam, ikuyog na. Tasyakat nga rod ti kabarbaro a sekretaryam. Kasta ti nasaya at sekretarya. Natulog iti ibaga ti kapitan. Apay nga kaano rumor ni Kapitan. Kat kanayon na akadwa ti kabarbaro a sekretaryana. Pag si dawam ayapay dayta kat sekretaryana nga raw. Apay nga di sigod a sekretaryana. Kadi na mo kanayon na kadwa. Ay wudan niya. Ada siguro ipaaramid da kadakwada. Kunada mat nga iji ka ng munisipyo ti papananda. Ay, agdwa-dwa ak maray. Kanayon laki dain ama panda iti munisipya. Kaslada kayat mo aparwaran. Maibagak lang ti madmadlaw ka umaray. Di kay ka di makadlaw? Narigat no maminsan ti agsasao. Taang mga no saan ahusto, maray. Ngamjak pa'y nagriraw iti atap, maray. Apay nga, ibagkat mo na ita ginatang ko. Gumatang ka iti sabali nga yawid mo, kapitan. Kukwak day to yan. Iawid ko ija balay me. Aling aruday. Imatang siguro ni Banang ta rimor mo titay. Kastaman ti kay kayat ko kan ka, kapitan. Nalaka ka akasarsarita. Basta rumor tamanan, intun bigat mabita lang iti paparanta. Inta isang iti pormas ka ni Mayor. Ariglado, kapitan. Basta sikat ti mangibaga. Always ready, Sana ka mauma ka na yun na rumrumor. No sikat ti kaduak. Uray syakmat, kapitan. Alang aro, masapa ka sumurik iji barangay hall, lupi ka. Enteng, ayan nga iti impagatang ko. Ay, ako nakman, no gimatang ka, ta rimor ka ba't itay bigat. Rimwarak ngam sa balay tinapanak.
Sa anak-anak na ijitsendaan. Imbagkan ka at amalabsam ti tsendaan. Saan ka di magas ijitsandaan? Ta kunak no di magas ka. Ay, kasanupay itan. Awan ti ilutok asidaan ta. Anusam ati agsida iti sardinas. Apay ay, sardinas ti sidaan. Saan kan nagreklamo? Tadi kamot gimatang iti ipagpagatang ko. Agat sardinas man nga rudan ti tao. Ay kat agdigos ka ana imbag Tapno saan kang agat sardinas ako nam. Awan pa'y kanas. Bakit lang nga rudan ti kasangsano? Sardinas pa'y ti masida. Ay, intay. Anya jay indaya mo dumaw? Addaman madmadlaw ko kin ni Kapitan. Kanayon da arumwar kin ni Fe a sekretaryana. Alangan mo't ani Mariba ng tikadwa na mapan iti opisina. Pasaray aglugan da iti lugan ni Kapitan. Kanayon da rumwar. Apay ngay sudat isip-siputan. Kumarik ni Banang, iso ajak kayat alukunda. Anya kumapan ng loko ti kayat mo sa unyay. Amumag, balo ni Fe. Napintas, kan kanayon anak kaisang. Di mo ka di pa'y maawatan ti kayat ko asawang. At ka di pa managnag mau iti dayta nga atap mau. Sana masapol ti pamanagnog. Tilaangan tig-tignay da ti pakakitaan. Apay anya ko matitig-tig na idaya. Jay nga raog kanayon da nga iruruar adwa. Di namat ar-aramida iti sigod a sekretaryana. Awan ka di ti madmadlaw mo, Maray. May papan ka da Kapitan kan ti sekretaryana. Madmadlaw ko na, Maray. Ititig-tignay ni Kapitan Maray. Ag kumarita, iso nga isakit ka. Kaslaad da kayat mo nga ibuksilan. Awan pa'y timbaga. Addakan ka amang takwat iti ibagbagak Maray. Ita taimbagam day ta, adamot nga ron aramidak nga addang, tapno maamwak tipod na. Ay, agyamanak iti panangisakit mo kanyak, Maray. Ay na, agkumarita Maray, idi pa'y laang. Di kayat amasair, tiriknam. Nupod no man ti atap mo. Saan da amakalisi kanyak? Anya ti aramidem Maray. Damagam kaday ni Kapitan. Saan, Maray? Ibagaktukan ka no adda matakwata. Maray, ada nakitak alakom asan glass. Lakwan nakman. Nay, itaman pa'y ngagsapol kay iti sunglass, Maray. Saan ka mo't agar-aramat iti sunglass, Agaramatak itan, Maray. Agbalinak ngamin amay sa detective. Ha? Anya ti ko na, Maray. Detective ko nam samal. Day. Anya itay tinaibagakon. Ay, lipat mo unti imbagak, Maray. Ay, kun kuna lang ba? Kunak lakat no anya itayan, Maray. Wan, adala ko. Aguray tamang irwarak. Tasaan ko pa imot ngayon display. Nakitak ngamin anak ka-display idi dito irwar. Ang awan mo tan. Ay, wan, mabiit lang ta irwar ko. At dagayam anak kasabit di tauna. Agsaka na ka, ta inton madamdama. Intamangan ijirwar. Fe, Adda ka di okasyon, Kapitan? masabol ka di ayang ada okasyon. Sa tayo mapanmangan itirwar. Saan matkit di Kapitan? Uray ka na yun ta mapanmangan ijerwar, nulakat awisen nak. Isu nga rin nga awisid ka. Ta kayat kong agsangot naman na mapanmangan itirwar. Basta ka na yun naklakit di nga ilibri, Kapitan. Saan ko apagkidkidan? Libre ko naman. Pakaragsakak nga minti mangilibrikan ka. Naragsak ka kasango amangan. Saan ka di anaragsak akasangon ni Kapitana, Kapitan? Layak nak siguro, hindi tiyempo tikupat. Iso akas la ka na yun na makigugupat. Naglaing nga agiwat. Kasta ka di, Kapitan?
Nakitak manen arimorda kapitan kanti sekretariana maray. Ay na, agyamanak, maray. Ay, nakasaganag ti tricycle apagluganak amang surot kadakwada itinalimad. Ingka nga ruden, tapno maabutam no sa dino ti papananda. Agkita tanto inton malam ijay tersena ni Marikwanan. Ariglada maray. Imbag ta nakasukat, kan nakasagana ti sunglass kan mas mo maray. Sa nabalay, tadi pa'y nakita ni Kapitan day ta pinagbadaw. Insaganaak at talaga, maray. Imbag, ta imbagam kanyak ti aben. Ingkay nga ruden, ta ang mga nunakaadayudan. Ay, sige nga rod, maray. Agawaan nyo, tapno maabutan nyo ida. Sigurado nga iti restaurant ti papananda kaaldawang. Mapaneknekak ita. Nupod no ti atap mi kan ni Marituyang. Imbag kat ni Marituyang, taad na madlaw na. Ngam ni Marikwana, di na pa'y nadlaw. Bueno, di na nakayat nga ibaga kanyak, taag kakadwada ija barangay hall. Ha, saan anasaya at ako, mare? Ayunan na ti saan nga umno. Ha, baak lang agpaiso. Nagkapam. At dun sa maninsan ang nasaya at ngayon kain maritis di takaruba. Napan ko imbagakin ni Maribanang, anakita anagkuyog manang da kapitan kanday di afe. Awan lap di kararamidan tuyang. Kasano no agapad ang maribanang kun parintay. Bayak nga rodan, alokon ni kapitan ti kumaray. Ay, sanak nga umayon iti dakes nga ramay. Sa bagay, mayat ita, tanasapapay. Maliklikan ti dakdakes pa'y ang mapasama. Iso nga road nga imbagakon kin ni Maribanang, tapno iso timang takwat no addama di nga aramid da. Apay, awan tin na ibagbaga ni Marikwana. No adanadlaw na nga aramidin dagiti dua. Awan nga road. Kas jay sa tiba, saan ang makadlaw? Dahito iti order ko, Kapitan. Anyamat ti order yo. No, anya ti kayat mo. Isot ti kayat ko. Amo man. Agpada ti kayat ta adwa. Saan ka di nga agpada ti kayat yo ka ni Kapitana? Ay, saan mo naktakamatan tinaganda di abanang. Madadaltal daw ko. Pudno ka di matlaang ti ibagbagam anaragsak ka no siya ti kadwam, Kapitan? Dahil ti puno. Makauman iba na. Ano siguro ijibalay nga gururay. Imbagam ka di nga urayan na kay ti pangaldaw? Saan ko kayong bagbaga? Saan nga rin nag-anas akasango amangan? Sika, ti kayat ko akasango. Sikamat ti kayat ko akasango amangan, Kapitan. Panaawa mo ni Kapitana tabakbaketanan. Kayat mo ka di. Duwatang gagdan na. Launay Kapitan. Dagitid tuwa nga agpada na ulaw ti utak da. Ha! Di daan mo asyak da ito nakatugaw iti asidag da. Nangag ko amin asaritaan da. Ha! Payman ta umasidag kadakuwada. Bravo! Bravo! Naglaing kayo matadwa? Ha! Sika, intay. Makakading kanyak? Ay sikamat, babae. Tumakder ka kat pumanaw ka ditoy. No di mo kaya't nga idarong kayo adwa. Ha! Naka-record amin asaritaan niyo. Ha! Sige! Panaw! Fight! Sikamat, intay. Ipa-take out mo ti order yo, taagawid tan. Darasan! Uwan ba nang dupo? Saan ka nga giskandalo dito yung restaurant? Kababain? Amo matlagayam akababain. Apay nga rod ngay naramid mo ti kastoy. Saan na maulit ba nang dupo? Dungaw tarupap! Itataadatan dito'y balay. Jack kaya na makita na ijay afe nga umadak ijay barangay hall. Kit asino nga yan? Ti sekretarya?
Isublem jay sigod. Jay lalaki. Ah, Saan ang mabalin ang babae ti sekretaryam? Saan ka ang mapiyar nga asawa? Jay manan lalaki, asigod a sekretarya. Anya ba ito? Ay, di kan agdaya mudam. No di mo kayat arumwar ti balunat kaw. Nawa ka? Uwanin, mangan takit din, ta mabisila ko. Ha, kanan tati inorderyo ka ni Faye. Ah? Naglaingan da dya a Faye ta inorderam iti makan? Nga malas na, tadi na naramanan. Di kan mangliklik iti dalan, tatepang dita. Amangan pa'y kat numatulid ka dita deras, sika, Faye. Kapitana, di na ko masaktan. Saan ka asaktan? Agam ibagakken ka asaan kan asumrek ijay barangay hall aka sekretary. Taag subleng jay sigod a sekretary. Ag sublinti sigod a sekretary, Kapitana. Ag bakasyon pa'y kuma. Ngam gapo ta saan ka ang mapagtalkan? Saan ka ang maikare ka sekretary? Pakawanan da ko Kapitana. Awan mati inararamid mi amadi ka ni Kapitan. Awan pa'y ita. Iso atap no awan dakes ang mapasama. Saan ka nasumrek pa'y aka sekretarya? Naawatam? Awan, Kapitana. Sinayang ni Faye ti gundaway na. Sekretarya kumapay lang aging gaitan no saan nakasjay. Ay, adamot basol ni Integ. Hanggang no saan ko maanak pailuyos kan ni Integ. Di mat pilitan ni Integ. Imbag laki dain, ta saan anag tultuloy ti danda ni Maday nga ramid da. Ay, isong agyaman akken kamare. Uray ibagbagada analaing ka nga ag marites. Saan mo't adakas ti marites mo kanyak? Good marites da ito, Maray. Indanon ka, tapno maliklikan ti Maday ang mapasama.